Ngithi zangoma sithwase zaqeda zaphuma sesiphethe amashop amabili elimhlophe nelimnyama zithi ziyobhulela abantu kobulawayo. Utshela yimi sayona esaluza amakilo namakilogram ngoba sithi siyazila sisadli sona sihlangazela abagulayo. Kuse kwafakazenye indoda engafuni ukuqamba ngegama ngoba ngisesaba isithunzi nodumo lwayo yedwa uza umfutho wabo mfana. Phinde kube mnandi la emculweni manzi yonke imqhabele emadoda ngenyembezi. Ngithi ngirasa ngiphezulu upstairs 99th floor mfana ngibethe itembe ezinhle negirls out usiyongixolela ndoda rame mfunde ephepheni. Qhingalisa njengephupho kulamantombazane etasibamsaneni kodwa bakithi siqiqenala itshele etaba lingazeli sikhulele kule ngoma. Muthi uphuma ngengoma ngoba iphuma ngomuthi uyosusa lonke ubandlululo nezondo kwelakithi. Ndaba ngoyifakaza sengifile mina siwe ngomo ngoba vele phela sengazobetha ayisekho intombi yomela ukushisa kwelanga kithi esikhalangeni. Ngithi selibhaliwe ibizo laphelela futhi wena kwakho nje sungafaki isignature nawe ukosala kobufakazi phela ukuthi nawe wawukhona wafika wasibona.